Remy críochar Dark Souls a hen ach bhaith hí nach raibh cartarm ítead. Yeah, ha mi iad sin eichgin. Ha mi héin is machar is sémas channeol sin na guntcha gítir mu de gemich Dark Souls or gasan ha a fas Karan mar sin hanneal hagadtí féinach go bhfuil seo cartarm. Ga héin uan an BFN mar sin sin go bhfuil sin fíidir san na bhódcuid ach Harrod cyn dira chod tachneach mi ein sapach ans na gemich yn sin agus mi ein a farach gyn yr hawedd curas ja boss. Hello Robbie, is Misha Carly. Hello Carly, come on the hasho. Zuskira tag Zuskira. Chaimi shachet ir eb voor odd. Agus net coolest leg agus handig isteach an go le fashion ja has we click sin faran de stad mise a carriage we kiss an anima get a hand in stream idiest can I idiest me ach yeah Ornstein agus smó just smau sin faran de stad mise agus a hiún gerish heal me hooka so I nish chami janu na Ceithir Tíornan mar go big the four lords so I Ruth accordirum mi ein I gemma a strai curas de Ornstein agus smó sé go bhfuil fascalig Ruth Beck or hacatrí na Ceithir Tíornan a larach agus curasgaibh ach channeal orstú ann a dhémas tú dhéanú is dhémas tú sin dhéanú agus mar sin ha farking mas sud like a draste ha mi fiachin recuras de Gravelord Nito ach an turis mi erig va mi a sabach na ai gas mi girach cho ferachach leis gun de gac mi Tomb of Giants agus chai mi nul go Duke's Archives agus smenig mi well fiachin mi an atcha shaw an atcha vi Sapach and I'm boss a sin agus a basca go dtí sa dhéist. So is talm na Saoirse a sin sin So ai level úra ha seo mi smain sin a chuiris mi go mi seo a chluich ach cartarm ma well a secret fall punk carbracht on the chin. Aye, agus bhar gur sin mi is a bhí clúiche mór an ile, ha méad a bhí clúiche Smash Bros. Chuir mi nach aine ach chuir mi a DLC pack, a chiad DLC packers on Smash Bros. Gusam buing go clúich mar baileth fó Fire Emblem Three Houses. Agus inis channeal mi ach a clúich mar baileth. So, chuirt arm sin ain. Agus taint da nurse ar son credit aingá ar son a Switch agus sin mar a thuirmia is just galig a cleansin ar Twitch mór an taing ha mi táit go bhfuil cartarúh pa éidirnach na misc sin a ddílach ha fáilte rah ule nílach beag an gailige agam ach bhami a fuach anna gaiamh ar some bliana so ha peace bec agam ach yeah agus bhar go sin ha mín dú ha féal réich a dal a dráasta is Switch agus ha chanéile sa bheith mar brín ar stream mar ha míon Anna Perna Interactive ach sé fáilseachar publisher gemichin a haun agus na gemichin ach go sin had an cánaí ma if found go háirí bhálín if found suing go sin a chluich a scéalacha go deach if found chuma agus ha míor san an gema achgus an asin ein or ha cara an colachtaí Dark Souls a chanéile bulacha éilteil niocha like horror mar go Look at here. Hamisha it'll be clicking a Monster Hunter Ood. Oh, Kevin a hi. Hami hin Riev or son of e fine assas and a Monster Hunter. Ach, Hajirach
Hai farach gyn mar gyfel cws awnri ywnsach son of fi maed. Ach ha mi chleintjin gyfel Monster Hunter Rise nas asa ein ysdiach go na cwtjena gemichin eile, so gwrdd go fiach mi e. I'r nach hanam sa cwtjach sgan hyn. Da fiach yn atio, ha, sganio. Sien na hasin I gyrdi. Agos ai. Right, Robbie. Okay, sien ac ydau. O, fof. Ydyr sy'n am. O, wel. Gaf gi Malishko, a hami gen of earth gael na half yn y lawrst. Sganiol hyn. Hai sganiol, han gem eisiau yn y siarad o lwctosgi na fan y siawn gem cyn. Hami yr sy'n y chlaintyn. So, gyrtio go ffai mi e. Gyrtio gynnud yn gain Joe Vuyen Gale Monster Hunters a could call oh no, so close. I should, yeah. Fa mi eisiau ysmension gyndur sy'n ia. Ach, a dweud. Piach eisiau ni eisiau. So, yeah. I mean, you're son, yn la, yw'n sy'n himi mar a chlychus mi Monster Hunter. Ach, I girach, hwyr mi yn demo, agos fa mi girach charomi tiction na fa takerst, really. Ach, I shouldn't feed or son, if he cliche, son vi Cluicheamaid Dark Souls cwjach. Nu a háisig mi Dark Souls i chluich. Va cws charomi tiction na fa dal. Ach, yn nisht, is feed hallam na gemi cyn sin. Agus mi farc mar gyfel bic an an cwmwnt a set Monster Hunter agus Dark Souls. Gyharich, Joe Hapich, mac bych. Very very stuck about the Cluicheamaid again. This fair no Cluicheamaid again. Ne, Heron. Scanio hain. Yeah, shana. Oh, I guess well be isakusha ule ersha. I can't evi. City gain ulig if he kudrish ar kind of practice je if he can't in alapa Gyharich leis a bhuian úr a seo in nachgus na neachgan agus dé a héine cantin nach éisian mar a chanas tualapa agus nach sinne harrak a bhí géirí ar duine alapa a cantin go ceist. Oh. Well, han cáni written adage adal an a sail na politics. Okay, Swiss. Oh, Swiss. Oh, no. Woo! Just gonna heen. Could you go ma fericach sa chat me ein alba? Agus nach sin na ceist. A Monster Hunter mar seo ficha dilected text go bhaid lat. Yeah, sin na ha mi faracha bhí éid. Ha mi faracha bach bhil acam ní sias le mar manual nerd gan uair in tutorials like ar YouTube. Ach himi. And he's mentioning Gemikin Merchant had an Connie ma Shofeeders and Dark Souls good job had an Connie na shard ma how yollicher down you had gan cluich. Or got hain and the Gemikin Dark Souls before guy with V and Gemikin co-op had Choma levy cluich like a chicken. I guess yeah. Shin Ruta ha Branach me if he cluich Dark Souls. Gyharich, be mi eisiau gachluiche is an Xbox a hyn. Agus, chananio go dynne an Xbox a hyn ec fel Dark Souls ha rish a fel Dark Souls a cartig. So you got dynne ec fel Dark Souls a rish a fel Dark Souls a cartig. A chwrd mi a Switch Dark Souls Remastered a hiwn grish. So stachan nid chwrdd mi criach Dark Souls a hyn. Stuff an a big and VS and gun lerach mi down yeah cavel Dark Souls a Switch agus gun cliche co-op or mi switch gresh in a die shar cavel like agus ha mi Jenna Feud re Elden Ring quite ha fes kun a hishin shin I made an Xbox 360. Yeah, shin na vacuum. So he at all mach vacuum we just save vacuum with Lewis at the null kinda right. Chris be good find me.
Right, okay. Istimi son minach ag sfiachimi ri ein siachat ar a level a seo. Okay, sin na siad. Sin na siad. Agus sin. Okay, a chance ann. Okay, da. An siad. Okay. Sin. Sin ac da. Hack me Xbox 360. Yeah, vacuum die should save file goed en nul. Thank you. Yeah. Hack Switch Dark Souls hand cramp edition. Yeah, via each nog eike maar ha sin Cluiche. Yeah. Yeah, for me can etter da varal táise go dtíist ar a Switch. Ach leis go am iad críocha chud ar ornstein agus smó ar an Xbox díach chu mé cumín orn an áte fiche túair a híte sin dhéanú a dtíist. A cha mé a chleintsin go bhfuil uach má ar a Switch. Agus go bhfuil daine gachluich anheal an tuamas gachluich ar an Xbox. Anheal mí ar summon sign éich cín an a háisiigh mí chluiche dtíist. Aye. Machine, okay. Hard an at it. First agus nu sin chaisiche buach isteach an tuach. Oh, is gas go bí echo fiddly. Yeah, mis ven sin go bhfuil díach is get na controllers ar a Switch díach ritbig nas le. Okay. Well, ha skip back in general come on. So smash in. Oops. Mission, waar wil kaart kom daar? Ach, aye. Yeah, it's good joke. An Xbox van me is get the Blight Town again if I get through the mission. I guess nu how it Blight Town again and yellow is on Blight Town re of the ish so. Right, usse. Scanel heen. Oh, Wolf. Ach, aye. Your son engine is get my costumes among us ein son all guys. Go call a session. Could ik me gevel one tank? Oh no. Gevel Scania. Coham Lara Croft agus Raven vo Teen Titans dolle nach go gan Fortnite. En you do ever Fortnite like you got you can click me or Cluicheamaid an la chafimi mat is. So yeah, I'm well Among Us in Istria in Fall Guys agus Cuphead or something. Gem éile nach mé chluich.